Селям алейкум. Мен Юсуф, Абу Адиле. Мен Адиле, Абу Юсуф. Адиле, эшлерин насыл қанда бардың? Юсуф, сен ұнаттыңмы? Біз берабер Алуштаға бардымыз. Ялтаға. Алуштаға. Ялтаға. Алуштаға. Ялтаға. Алуштаға. Яйдан. Сон, кімнің жақына бақадамыз? Білмем. Кел порылашайық. Кел. Бір, екі, үч. Бір, екі, үч. Яқшы, чықарын жақына. Вау! Кел чечеш чайы. Бүгін біз чай içeceğimiz. Балар, хош алыңыз бізге. Бұл філжан. Філжан. Бұл тепсі ота керек. Пычақ, қашық, чатал. А бұл чайник. Адиле, не үшін менің қолымдан алдың? А сен не ағзын açıp отырасың? Чайник көк түсте, філжан yeşil түсте. Філжан mavi, көк түсте. А бұл масат перпе түсте. Юсуф, сен не түслеріне ұнаттың? Бұл сары. Адиле, чай бар, не бізге етмей? Татылықлар ve meyveler. Шанда мен hepsini yaparım. Вау, bu nasıl peyda oldu? Сарам. Bizde bunda var çilek, Alma. muz. Ve konfet. Gel onlarını aşayıq. Adile çok aşamay. Pek lezzetli. Çilek de pek lezzetli. Не, мне мешаем. Адиле, нас sen konfet aşadın. Adile, çaydan içeceksin mi? Саған чатал керек mi? Yok, gerekmiyor. Ben bütün çaylıkını kolundan aşadım. Galiba bıçağına kayramağa gerek. Adile, sen nasıl filcanlardan içeysin? Yeşil isteyim. Bakıcı da yeşil. Gel, bakıcı hakkında yarını yırlayıq. Gel. Bakıcık. Kulakların ne yerde? Kulağım yok. Men yaldayım özünde. Bak. Bugün pek meraklı ve lezzetli programıydı. Şimdi ise biz sizle sağlıklaşacağız. Sağlıkla kalınız. Pek aşamak astım. Bütün programı aşağısın, duymadın sen.